Good morning, everybody. Welcome to our live stream service at Second Samoan Congregational Church. We just want to welcome you, and we just ask that we all come together and worship God. Thank you. Jesus,
unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll.
power of your love. O le tapo inga i le tua. Amu ia i lato uma o e matatau i le li i. O e savavali i o nala. Awa e te ai me ngalue ai o lima. E ia te oe le manuia. E ia te oe fo i le lei. E vela wā vae pe o le vine fua tele mai i tutonu o lo fale. O lau whanau e peo tamai o live, e vangavangai lau lao ai. Whaauta e whapeo na manuia o le tangata e matau i le lii. Whamanuia mai le lii i a te ia mai siona. O na e loa atu lea le manuia i Jerusalem mai aso uma o lo wola. E te loa atu fo i le whanau a lau whanau. E a Israelu le manuia. Si o tātou te tau. E tasi lawa le whanau nonga alo nuu mai mātou whatutua. I mātou maua le manuia mai a te oe. Le melea o mai ai lo nuu malau e kalesia mai mātou uma whatutua. Si o mātou sa ili po whea o iai le nā manu mo i mātou. Le ngata i le nā au le langa o manuia o lo ia i mātou i le teimi nei. Na i mātou i loa ai o na matamau le ofo i nātu monisi. A whiu mai a nganga pa i ai le tapo inga a whaia nei. Na i mātou o vatu ai le sauninga pa ia mamalie i lau whiu. We're gathered here today to discern your will. Because we believe that when we know your will, and we're encouraged and empowered to do it, then blessings will reign not just in our community, not just in our country, but in the world. So we ask that your Spirit come alongside us and be with us as we worship you in truth with your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Ka tātou amata nei sauninga i pese o sauni e le special choir.
whatalofa atu le pa ia man malu o tātou o lotu e peo na masini ai. Fionga te whono ma le laulau. Pa ia lau whainga aluenga I sunga ia o ao ma lātou whantua. Fionga ia li imtamai te akono. Whatalofa atu fo ile lau te lenga o le o lotu nei. Lo whengai ma le tausina o le nei. Mila o le atua. O se sunako fo I mo I lātou whatutua. Whatalofa atu fo I le paia o le tunu o lo mwhai o na Hawaii. Ma I le nei sauninga le nei tae ao. E vea ia umasui o le ao le kalesia o te whapea atu ai. Talofa, talofa, talofa lawa. O le moanga na tausia le auso I le nei e kalesia. O lo ainga le nei. So se mea whataloloa I ele whanau whatutua le tua le larulangi. E olo I elo tātou ainga I le kalesia Yesu Keriso. Welcome to our worship this morning. You're at liberty to worship with any community in the world. So we appreciate you spending time with our Second Samoan community. We're called Second Samoa because most of our members are connected to a group of islands in the South Pacific with the same name. We chose second because we're located away from Samoa in the beautiful island of Long Beach, California. And as we like to say in the United Church of Christ, whoever you are and wherever you are in life's journey, you are welcomed here. Let us pray. Le tua silsili ese, le tamal halo malenganga pa ia. Le tua o matou fatu tua matalitonu uma iai. Le na whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. Na e whaia fo I le tangata I ona lanu ma winga ese I lo lava fatusa. O le usu mai o lo nuu ma lau e kalesia I le nei malai. Matou te fia pa ia le tu pao lo la e. Le ia tafe mai e manu mo I matou ma matou whanau. E meise lo matou o tunu o matupulanga la lo vao sio matou o tunu. Le upumoni le li ia na le se noa la o fio mai a I matou. Se manu e whano I matou le lava yaso o mawai atu. Ta ape ma le salalau o lo nuu ma lau e kalesia ma I matou uma. I whiau whaitele ma whiau whaiteito tasi. Tofi matiute tutono le malo whalwhai ngā ruenga. Ati nae ai meise o matou ainga. Sa lama le maliu ma le oti I ai matou. A le fo e ta whao le whaamai le COVID. Le ne wa vai atu suru le tino o lotu mai I matou whatutua. O le matou te si ia tuaile vi inga ma le whaaftai I ate oe. Wau e lawe ina I matou. Whaaftai ona nei awa noa ve vesi le lalolangi. O le nei o kopano nei tu la I le amatanga o le nei vaiaso. Matou te mafo whaua I la fio. O matou te talo o whatasi mailo o nganga pa ia I le nei tapo inga. Ai lava nisi o mafuta mai mani a venga ma mafa. Matou talo ia vea vaenga uma o le nei sauninga. E whai ma wha mama a venga ia I lato. Stei mi fo I matou whaalongo whetalai mai la o fio e ala I lau o auna. La matou te talo fuai I a te ia la mea lofa o le whaali manino. Whaali toa. Whaali mautinoa. Ina ia maua umai I matou le nei winga o la o fio. E te whina ngalo I le manuia e leo le malai. Ta ape ma le salalau I matou le nei vaiaso.
Meise I lātou lo mātou whaia Suasua whatasi. Ia mātou ta ape ma le mautinoa o lo mātou wō whatasi ma lau fio. Ale ngata I le nā o wholinga o lau fio leo o lo whioai mai mātou. Ia mātou o atua I le lalulangi ma le nganga fia ma le nganga whawhatai. Ia mātou ngā rulue I whalau te leina o lo mālo I nei. Pato ese atua no mātou o ngasala. A mātou mawhau I le vaiaso o mawai. I mea sa tawana mātou whaia o mātou le whaia o no le musua, o le fefe I tangata. O mātou whato ese whamau lalo I a te oetama. Whamamama whamangalo la mātou I whonga. A whapela vai tasi se manatu e au tasi I ai la mātou tarosanga I le neitai au. O le nei le manatu. Ia mātou I loa lava la o fio. Ma mātou fia I lo fina ngalo. A mātou I loa la o fio o na amale I ai mātou o mātou vai vainga matapulaa. Na le mawhau fautele leo I mātou I o mātou vai vainga na soro muli. A mātou I loa la o fio o na tupule I ai mātou o le malosi. Malosi whafowina. Malosi lilo I tutonu I ai mātou te tuatasi. Mātou te moli mo wina I le tala le leo la o fio I le nei yaso. Le mele ata atoma la o fio e manu I ai mea uma mātou te whaia. We thank you, Father, for our limitations. When we think about what we can't do, when we think about the constraints of time and space, and how we're here now and not there, and how we're occupying this space and not anywhere else, when we think about those limitations, we're grateful. Because it reminds me that we are part of an infinite conversation that is yours. It reminds us that you are God and we are not. It humbles us. It puts us in our place. It allows us to be without loss. We're thankful for the limitations of resources, for the limitations of ideas, and we're grateful for the limitations of time. We know quite well that our time here will end, and for that we are grateful. We're looking forward to when these limitations not just constrain us, but it allows us to meditate on your grace, on your will, on your limitlessness, and who you are for us in the world. We ask forgiveness for allowing these limitations to stop us. We ask forgiveness when we lash out to our limits and push the limits such that others are hurt. We ask forgiveness for not taking on this skill set to be with our boundaries and our limits without loss. In our attempt to excel our limitations, we step on people's toes. In our willingness to ascribe to an ideal that's beyond who we are, we usurp the boundaries that you've so delicately put in the environment, in our beings, our bodies, and who we are as humans. We ask forgiveness for that. But it is our prayer today that when we meditate on our limitations, when we're able to be without limitations, without loss, that we're able to see you,
discern your will, so that we can say, as Paul said, it is Christ that lives in me, and not I that lives. So we can say, as Paul said, I can do all things through Christ, who strengthens me, who comes to me in spite of my limitations, who model for all of us what it means to be limited and yet respond to the call that you have on his life. As we go out in the world this week, we ask that you allow us that opportunity and that privilege. The privilege to be with our limitations, not allow our limitations to confine us, but more important, allow your Spirit to manifest itself through our limitations so we can further your kingdom in the world and in our lives. This is my prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Yala tātou whaawaure nei sauninga i le pese o saunia o whapese. Mai alea i ona tule i atu leo na tātou tofi le nei tai au. O le susunga le li o ao. Suafuaina Setu Suasua.
O le whaitawina, o le whianga paia le tua. Se upu tātou te mawhau ia I le nei Susā. O mai lau tusi o salamo. Se lau mai tasi. Tātou whaitau whao wa iai me le whai upu mua mua. Whanata mai le whai upu impalu. O le salamo ana tāmita. O le pese na ia tūsia. A o ta pena atu. E a vea me tupu o le no Filifilia o le tu. Se pese malia. O le ata atu whaitau ia I ni Yesu. O a whianga pa ia me atu. O te pese I le alofa ma le whamasinonga. Le ali I o te whai pesenga I a te oe. O te whahautai le ala e sao na lei. E te whio mai e a Faiai a tia. O te sapalia o ma le loto sao. I te tono o lo whame. O te le tuu I o uluma se mea leanga. O te ino I le amio ae li livesi. E le pipi I mai lea I a te ala. Te alawa maa o le o whapio pio na loto. Ma te le whio wani ma le wa mio leanga. O le tua upua I le la te tua oi. E whano lea I a te ala. O le ua matu wha maua lunga ma le loto whewhete. O te le ma whai ana malea. O te whiawa ai e whamaoni na nuku. Ma tō te nofo maa. O le savali le ala o sao na lei. O ia lava le au ona mai ki a te a. E le nofo e lo whale o se whai mea wha ole ole. O le tala pepelo foi. E le tu mau ia I o unga. Whano ia te a utai au whai so I la tō uma o ea mio leanga o I lu. Ina ia wa vai se ina I le ai o le lifi o la tō uma lava o e whai mea leanga. Whamani te le mai le tua. Tātou whaitau ma le whalongo. Ia nā whionga pa ia. Mai atu maua te pe ia te ia. Rona lava bi inga. Marona me mara. Nei se ia o le whamamaru. Amen. E toe whanau tele atu e nganga o le whawhiloa ai. E le nei tai au. E le paia o la tātou e kalesia. I ona tūlanga whalupe. O vaenga e pe ona masani ai. E tenane foi la tātou tāpo inga I le ni tai au. Nisi o le atunu I tu e se o le lalolangi nei. O whai ona o tātou whai tāpo inga whatasi e ala. I vaenga o ta pena e le atua. Tātou te whisotai mai ai no whuanga o tau no nofo mai ai. Ma o tau lo lotu mai ai. Whata se mai mātou nei I te tono o le nei maru manu. E ala le tāpo inga I le nei asa. So I fua mamia.
I ia ne tu. Ma loa fua I lau mau. E awai ona le titi. Le loto whaaftai le tu. Awa wa tere lava upu I manu. I titi ma. E ui lava ino wa. Sai tia I tātou. I tapu fo e o le neiva I tau. Ona vaenga e pe ona ua. Whatonu ina ai I tātou e o tātou tata. Aare me moni lava. O vaenga ia e awa ao na te pena I ai o tātou lotu. Ai o tātou muli ta ia I le nganga whanau. O se matua. O na tātou launga I le neia sa. I le whai upo e lua. O le lau tusia salamo e pe ona o tātou whaitawina. E whapea lona whaitawina. O te whautauta I le ala e sao ona le lei. E te whio mai e a Faiai aja. O te savari au ma le loto sao I lo whali. I nei māthau whaunga e whaautu I ai manatu o le launga I le niasa. Tai inga le lei ma le tonu. O ni nai upulae o Filifilia e tā o Faiai lea autu. Ta pena ma le loto mauna. Ma ia e sauni. Ta pena ma le loto mauna. Ma ia e sauni. I se taita inga le lei ma le tonu e Filifilia ai oe. E whamatalaina le nei salamu e se tangata fōi ata mai le tuspa ia I Europa, Alexander, McLaren, e whapea. O le salamu le nei po le pese le nei a Tavita. E tua I ai, lona loto ua ta pena mo se sāwaringa fau o lona ua. O se tāpena penanga, ma se sāuni uninga. A se ua anga I atu, I se taunu unga sāle I ngā fawina. A tātou whaitau manino I le salamo le ni. E ao no tātou manatu anu. E leo ni manatu e whaingo fie I lo tātou ola o no tātou ola I nai. O le salamo fwele nei e peona tā ua. E su enga Alexander, Misi fo yo la do I le atu Europa. E whapea I na ua mautu vaenga e se ese o le kalesia I nā ona po. Sao la tu whao ngā ina, ma whaai ngoa ina le salamo le ni. O le salamo wha perenise. Brings a song.
Aua a alua lava teita inga I to tono ni whaalapo tonga ese. E o lava fo I teita inga whale malo. Ai se lape tule mai se sauninga po se au nanga se au. E ave il salamo. Fai tau ma ye toia o ina. Ina ia li liu ese. Fa tonton ina o na ala e ala ilan au nanga na lape ai I le temi uma mai. O le urua fai upo al salamo le nei o lo fa pema. O te pese I le alofa ma le wha sinoma. O te pese I le alofa ma le wha sinoma. E ese le maua lungo o ia manatu. Wa atatu manatu I whaiwa whatu spesi. E le pupu se te mie ta pena ai le mawhau sa ngata tusi pese. Po le a se vaenga o le soifuanga. O le a wha au tū I ai una mawhauwhaunga. E tusi ai se pese. Ai ale salamo no tātou whaitau ina ni. O mawhauwhaunga o le tusi pese. E ta pena ai lona whamoe moe. E na te le lopo whee tua ia. Tātou mawhau whauro loto I le tusi pese. Po le whaisalama. E whapea. Na paua leo le tangata na vea matupu o Israel. E wha atolu na wha uina. Wha uina I lona teimi tala vou o lona soifua e Samuel le profeta ne tua. E pise I o le wha unga mua le nā o le whaisalamu ia mauti noa atili ai lona loto. Ele whaingofie mea o lo lumana I ai lona soifua. I le la parwhianga iei mo le tua. Silo fia le tanga. Ai no ua mawai le o te o sau. O inana to e maua ai le temi whaalua e whaauina ai e vea matupu. O saita. I le ai o he perona. Ele whaingofie. A wae tūla I mai tā vita e vea matupu I a iuta I le nā vaitang. O le wa aia tā vita. Ele ai a se vaenga o iuta e mawholofola. Ua manumi whasolo atoa. Whai mai e pese ai o ua whatumuina I au pungale veleve ma o lātu whamuenga fele so. Ina ua le a mio tonu leo lua I tupu na Filifilia. Mō tangata Filifilina o le tua. Te mi whaluana o tā vita. Olona tō. Ina ua le lei o na whatino ina e tā vita. Le au aunanga na whaolo o ma au ai, ma whaongi ai lo na manatu le tua. E ala I le pesega. O te pese I ato o e le li. I le whautauta, ma le potu. I nā la na ngā wai ai le loto o le nuku whainga tā o le tu. Ma ua Filifilia I lua tāvita. E a vea matupu o le whanonga I Sarai. I ona I tū ainga se furu marikua.
tātou whaira e le whaupelua wa avea mā tātou matua i le nei tai. Ona iai leo na fisile tutupu i whai o tātou manatu. Whape i ona whai ngofie i se tangata e pe o tātou, ona whaatino mea sa ia tusi. E moni i lona loto nei mea na ia tusi. O te whaauta i le ala e sau, ona le lei. Uma whaauina i e tō, ina uma vai. E le i māmā i le manatu o tāwita. Po le ali tu ai ngā tupu o le a tupu ai. O ani ala e te tau na ia whiang, na ia uia e whiangai ai. Mane teita inga o le nuku o le atua. Awa ia manino le li. E le lai titi se ngā ruenga e tue wha fola ai le manu minumi na tupu i le vai tau sau. O le ala na ia. Muri tai ai manatu sairo na loto na tusi ali sa namu e. Ina ia maua se taita inga le le. A o se taita inga toa. Vaenga uma o le mata opuna nei a le vaenga le nei o le salamu wa o ina i tātou le ni tāia. E le ai lava se vai panoa o tātou mau e whai upune i walu e a di ali mai ai. E le ita pena le loto o Davita a wā le salamu. O lona wi. Na ia natu ma mafa i tusi e ina o le salamu le nei. E le i whata e lunga ai o na manatu. A wā o lava i tutonu o lona whali. E pi i whale ano tele iai. Le to tele o tangata i le vaenga lea. E ale manatu fo lea o ia o si o wafani. O tutonu o lo wainga. E pi e li lifo na manatu ma mafa o na lona mafo fau. Ina ia tau le leia. Ina ia wha le leia lona tino. Anga i fafu. Ai mese ina ia alo ia o na manatu e o lato ngalu lue i ni whalaputonga. Tena ne fo e o matata ese o lo ngalu ina. Au lea e pese mai. Le tupu o le nu Filifilia o le tua. Ua o ai te tonu o lona lava whali. A tātou li liu la i Setu. Wa o mai tā vita ia i tātou salamu le ni. Ina ia tutusa tātou a mio. E tātou te tau atu ai o tātou o ni tangata le lei. Ini whaalaputonga. Ini e kalesia. Po a lava vaenga o tātou taitaia. Ma tutono o tātou ai. A wā olo iei nisi taitai. Ai mese foi o nisi e whapeane. Ia le leo na o a mio ina la ua mio i lungo o tangata. Ai au o atu i tutonu o lona ai. Ua ngalo atu o ia mawhawha. O na tūlai mai ai lea o ia o se tai sa wai tutonu o lona ai. Te le atu ai ngā tai o loo. Fautua ma wa uina ai le salamu nei. Ina ia vea ai tātou o tai ele ngato whalaputonga ese i whawhatu. Le lei ani o tonu. Ai e whapena fo e te tonu o tātou ai.
O isi ai tu tāua e pio na wa ai i ai le whaisalam. I o tātou whautauta i o tātou mata. Pe ia ona whai mai. Le whai upu. E ono o le tātou salamo le na whai tuina. O te fia wa ai i e wha maoni i le nu. Mātou tino nofo mau. O lono wika. E peife e whoringa mai e le tāua. I le manatu o le whaisalama. E ali mai e ini winga. E le taua mi o tonu ina ai le suafa o le tua. Ai au fo iau na manatu mamafa. So se taia. E le whapitoa le salamo le nei nā oe wa avea matupu. Nā oe wa avea maperesetene. O pāle mia. O ni taitai matanga ruenga po ni pule matanga ruenga. E awana o tātou tupu ai tātou ia i tātou. E awana o tātou peresetene ai tātou i o tātou ai. Mai se o aso fai so'o i le tātou pale whenga i ai matiute. Ina ia mafola i la tātou wa ai mea uma. O i fwoi tātou te toi mafo whau ai inisia o onga tau. Ua o mana tua ai le whenga i ngā iopu na o sia lava i a teira. Na whapeane ai le whenga i ngā iopu. O te whaau tauta i o mata. Ina ne i o wa ai se taupo. Filifilia le leia David. O tupu i ona pōna. O le isia le vaenga e pa u mau lalo. O le whaau tauta i ona mata. E le ngata o mata whaale tino e wa ai. Ano anoa i tumu mao tau tupu i nao na pō i palaki. Le ene wha manatu mai ai tātou la solini. Le whea ngai ngā i opu le mata putos fu matasi a whau mua. Ia wha au tauta i ona mata. Ina ne whaasa se ina mata wha le anganga ma mata o lona loto. I mea e tilo ma wa ai i ai. O le open moni lawa. O se tupu e whaasilisili ia te ia. Vaenga uma ia wa o ina i tātou le ni tai. O le tupu le nā wa loa o na tapena mai lona o langa whatutu. Lona o langa whautauta. Tapena mai lana pese o le alofa. E le matau le anga ina ai. Lana ngā luenga taitai. A ia tapena ina ia pa ia, tapena ina ia ato toa, tapena ina ia maua lunga le vi inga o le tua. Ma maua ai, se vi inga tonu o tātu o tua e ala ina na teitai. Whape i, ona o tātu wola ina le neisala. Wai le whainga whini. A tātou wa ai le whainga mole le salamu ni. E whōringa mai e mā ale tele tūla whono sa ia i ona pō. Ali mai se o so le tūla whono. Pa walo nei unga o le whawhanuina. O hao Yesu ke wisu. E ala i lana whata oto le titani. Le tanga umana. Tau wheturiane au ona longo i leri. Mātou te asia atu le tohi. Ua ola whatasi mo i titani. O le asa upu. E te
tala mai mātou te se ina le titania maria. Ngā wha Yesu, tu oipe. Se ia ho'o le temi o le selsila. Le vai tau le nei o tātou i. E anoa ia whawhitau. Ma numi o le soifuanga o iai. E atu vale ai ma le au ina ta oto ilango tonu o tātou manatu. E whai ai a tātou whai. Ai o tātou tā pena le lei. Sa uni le lei le toa malia o tātou manatu malamona. Ina ia aua ne tau lea me o tonuina na tātou tataina. Le ia sesio e leo popole ina ne ila vea ele vai lusi o le COVID-19. Pese le whautauta. A mi o le lei te tonu o ulangona maumanatu. A wai te mātele ina i tau le leia o e tangata. E whawhea o mauri. A mao pōpoina. E le tomateina foi o le a whapena a whawhuatu. A wane a vea la tātou pese ia i tātou lava, tātou te teu wai ma whane ina i tau le leia i tātou e nisi. Ai o tātou whapeane ai tātou ia tātou. O lea ua lava lau sāni. O le wa lava la tāpena. O te pese ai le amioto. O te pese ai le whaautauta. Ma ia pupula ai le alufa o le atua i la taitainga. E le manatu i whaai o tātou loto. Tātou te ese ina atu ai ni tangata le amioto. Mani tangata e tau whatau vaina e o tātou lamona. Ai o tātou whao. A o ma whataitai. Ina i o tātou ola pia mai lato. Se i o tātou vai foi pole ale pese o pese ai lea tangata. Ina i a vi ia le tua. Se i o tātou vai pole asea o onga tātou te maua i le nei wha mai. Ua maanumi ai o tātou whamoemoe, ma le mautonu ai o tātou manatu e au i ai la tātou whaiunga. Se i o tātou ta pena e whale o tātou lava loto. Nā i lo to tonu o whale e peo na masani ai. A mautu ma mawhorfola ina. Ona ta oto mai ai lea o si tāpenanga na e mawhawhawina o le alelei. E tau ai se mea tonu lau taitai. E le toi tusi na whatau loto atu ele sa langwa e watu ilo ni mai te nofo maa o whatau loto. Ina ia toi fotu i eise mea na whale tonu. E pei ona whaia e kalesia Kierstynne i le atu e urupa i nā. Ina ia le whasili ne ai se manatu e taualunga ina ai se mea manumi na o tātou maua ai le ai sa tātou fisosuani ai. Ta pena o tātou whamoemoe, tātou te whawheto ai ma whawheiloa. Tātou te uru whale i mea o iei whawhitaui. Ina ia le lei, ona o tātou peseina whaautauta ma le rofa.
Ina ia ato toa ia i tātou le awa onga no tātou whaola. Tu oi pēa se i hoko i ni teimi o le sele. Ai awalani o tātou whakatalitali se ia. Whai le sele nga o na tu e se ina leo le lei ma mea whale le lei. Ai au fwoi o na o tātou tapena. E a vea ai tātou. Ma mea whai ngā ruenga leo tua e whaapupula atu le whaautauta. Ina ia manino le ata malama o le alofa. E le soifua o le lua te tua oi. Ina ia awai. Nei tupu pēa le wha ese ina o le lei ma mea wha le lei. O te wha auta i le alasa. Tele ai no tātou whapeane a o sao roa lea. O sao mea ia o te whai. O na ngata i lava lea i teime o popo fōu o le nā sao i lou lava la mona. Lou whaauta i lou ala. Ai umi loa na pia o lore. Whaauta. Ta pena. O lona winga e le nao nei i po tai au. Aso uma o soifua. Wai aso na se mwai atu nei. Nau tātou wa o ina ai mai le tusia ke nese. Le tangata e le leo na ta pena. Ina ua sola ese i le fefe i le manumi na i Faiai i le tuanai. Te iani i akupu. Ua popole. Whautana iai i nei le tua ai o te leila. Tawhai. Ne i o tātou lei loa. Le awai mai o le tua. E toi wha manatu ia i tātou. La tātou ta pena, ma la tātou sao. Ne i misi ia i tātou. Le whaailo mai o mea alofa le tua. Ina o tātou whanene e vale i le tātou tataina. Oni mea wa vea ai tātou no tātou. Ina nei o tātou le tufitau whao ina manuia o le tua. Ina wa se le whamuamua i o tātou mata, mala tātou vai. Na ta pena la mai le tua. Le va ai, ma le sa hunia Iakopo. E toi a vea ai, ma Iakopo whawhawina. E taitaia se mea mautu. Whapena fo lea o onga o le salamo ta vita mo tātou le mea taia. Ta pena, sa hunia. Ina ia tau le leia le suafa mamanu lo tātou tua. I mea tātou te taitaina. Pe mawalunga, pe mawulalo, ni vaenga watuina atu, matuina mai le atua tātou te taitaina. Pese le whautauta. Ia e ta pena le iai ma le loto maula. Ina ia tonu, ina ia sao, ina ia le ngata ia te oele malamalama e pupula mai. A ia pupula te le atu. Le alofa, la vea i o tātou tua. Whai mei a lea o onga Jesu Kiriso. Awane i tutu le la mepa ma tuu i lalo i tuku nga la mepa. Tuu i luma.
whaau-tauta i le tuku i lunga o le la me palena. Ina nei popula, ai le mālama la mangia ai le. Ao le isi a vaenga tāua e awa o ina ai tātou, o tātou mafo whaulo loto ia. E le ngata ina pese le whaisalama o le whautauta marelofa. E whai mai le whasili o lolo tolo toi i te tono o whai upule na whai māta atu matua. E te awhio mai ea whea i ata. Whai le nga whasili mo i tātou i le ne mai aso. A le leo na o tātou ta pena o tātou roto. A wāla tātou sāwaringa i le nei foi vai aso. Ona le tomateina le. Tātou te maua se tali le leo le nga whasili e pe ona rui ina ai tātou i whaisana. Ia o tātou whautauta. I mea tātou te tuku, i o tātou roto. I mea tātou te whaia i te tono o tātou a. E lenga te leo la tātou wa ai i whafu. Ina ia aua, nei tau lea ngai nai. E i tātou lama, i a i tātou. Ta inga le lei, ina ia maua ai le tono. Pe a ato toa ona le lei la tātou ta pena. Tātou te sauni uni ai. E vei tātou mai e wha mawhora ina o tātou la wahala ia tātou. Ina ua manu menumi mai le tuana mai. Amen. Ona tātou toi pepese i le pese i ta pena i ai le tātou special.
nofo whaanolongo mai i le lafo le sunga le oao. I le se lamo e se launa tasi. Te masalo su e o lau launga pitu siri lea ona pai mai a te au i tau sanga i tele talo tātou ngā lulu e. I was just sitting here reflecting on what Suasua preached so eloquently about. And I can say that this is one of the most touching sermons I've heard in all the years that I've been working with Suasua. Because it begins to ask this question, is there morality outside of God? For those who understood the Samoan language, he started talking about this inaugural of a king, this ordination of a leader, this calling of a young person to become the leader of a people. And so the Psalm 101 that we read and he reflected on is this notion of crafting what that is like in the future. When Suasua said, "A malu I fale, malu fo I fafo," it means you should not put on a good front for people to see when at home it's not doing well. And that if you are aspiring to become a leader, you ought to clean the inside first before you purport to lead God's people outside. And then Sue reflected on this whole notion of va'ayomata. Be careful what you see. Because one of the, let's say, attributes of a human being is because we're disconnected from this source of morality, we have this attribute of wanting to assign thingness to God. And we do it using our eyes. If we don't see it, it's not a thing. It's not real. So I said, if you aspire to become a leader, you have to be able to have that gift, to be able to see without your eyes. Be careful what you see. And then the third point that I picked up from his reflection is the parable that Christ lifted up in the New Testament. It's the wheat and the tares. You remember the parable. Sower went out and sowed the seeds. He went to bed, and then at night the devil came and sowed tares. And so when the seed started to grow up, the servant said, "Hey, master, wasn't it good seed that you sowed? But where do these tares come from? Should we go out and pull out the tares and leave the good seed there?" Jesus said, "No. Allow good and evil to grow in the field, because one day there will be harvest time, and then we will cut all the wheat and tares and separate the tares and burn. And the wheat, we put it in storage." So, if there's one thing that Suasua suggested that we go out and do this week, it's this word in Samoan called fa'audota. Fa'audota means pay attention, focus, take heed. Last week was Filifilia week, and
It's our version of leadership development in our community. And this sermon couldn't have been more appropriate. After listening to our guest speakers and discerning our theme this year, and then we come on Sunday after Filifilia week and we hear God's Spirit challenging us, asking us this question: is there morality outside God? And the answer, according to Psalm 101, is a resounding no. There is no good outside God. And I know it's an ideal that it's hard to achieve, but that's what an ideal is. It calls us to this adventure. And no one lived that ideal better than Jesus Christ. And that's why he's the center of our faith and our church. Because he was able to take all of his limitations, juxtapose it to God's ideal, and he said, let your will be done with my life, not mine. So Sue, thank you so much for this great reminder to our church and the community that's worshiping with us. So swani fo yo tato vai vai. A o tatu tau mawhai e. Ngosi se kalesia ma se nofoanga. E nofo ai rona whina. Ia, ala tato whai unei sauninga e le tatalo. Au le whaia tato talo e nei avano e moli te la tuaila o whaftai e le special choir. E le ngata nā e la tau fo e rotaina tato la au. Ia whapefo i le IT. Me la tō lo whaia tātou microphones, ma me whalo tele ai leo. Ia siri la whaftai i lo tō awhiwhio mai, ma tala mai o tō au. Tātou tinuti mea ma tāpua i le tua le nei asa. Ia manuia tele ia tō manga o le newa yaso, i so se mea o lo whenga iai o tō ma whe au mga rua. I le lofo le tua. La tātou tala. Let us pray. This is the reason why we come, Lord. Because if it were left up to us, we wouldn't live moral lives. There is no morality outside you, O Lord. That's why. Now, we've come short. But Jesus said that he has paved the way. He's paid for all of our sins. And that we can come as we are. And that's why we come as we are, Lord. Knowing that through your Son and the blood that he shed on the cross, that we are forgiven. That's good news. And as we go out into the world this week, we ask that you give us the boldness and the courage to embody that good news so we can love others and be patient with their shortcomings because you've been patient with ours. This is our prayer. Umato wo ile si uyo le nei maftanga. Mato whalomo foi o angiangi le nganga o la wofio I upu folo. Lo mato tutalo le li I. E pa u e pe o le fatu e pa u I le lau finangalo. Ia tupu maola ma ia tele ni fua o lo malo. Ole a mato tu ua. Ia tumo mai o mato lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mato li faola. Le lofa muti vale o le tu o le tama. Le man maftanga le motusia malo o nganga pa ia.
Lunga le ia mātou malau whanau whatutua le larangi au au. Nei māsa umai o le whapavau lawa.